ubuhanuzi burindwi 7 prophecies Imana ifitiye Afrika. God has over Africa. Ndagira ngo ubwandike vuba vuba. I want you to write this quick. Kandi birajyana n'ivyanditswe. And these are according to the Ubuhanuzi bwa mbere. number 1 prophecy. Afrika izaba leta yunze ubumwe, kizaba igihugu kimwe. Africa shall be united, shall become one nation. Afrika izaba leta yunze ubumwe, Africa shall be united, igihugu kimwe. one nation. Vyandike. Imyaka izagera So years will ubwo come Afrika itazitwa Afrika, where Africa will no longer be called Africa, izongerwaho but there will be a name, ngo leta zunze ubumwe za Afrika. United States of Africa. Leta zunze ubumwe za Afrika United States of Africa. bizaba. It shall come. Ubuhanuzi bwa kabiri buzaba kuri Afrika. Ndagira ngo wane. I want you to write this, the second prophecy over Africa. Afrika izagira imijyi 5 ikomeye, kandi ururimi ruzavugwa ruzaba ari Igiswahili. Africa shall have 5 major cities and 1 language, which is Swahili. Ururimi rw'Igiswahili Swahili ruzamenyekana muri Afrika hose. will be known all over Africa. Tuzakoresha Igifaransa n'Icyongereza nk'indimi zisanzwe, ariko ururimi rw'Abanyafrika icyo gihe ruzaba ari Igiswahili. We will use English and French as we always do, but the main language will be Swahili. Bibiliya yavuze ngo uwo munsi The Bible says mu gihugu cya Egiputa on that day in the land of Egypt, hazabamo imidugudu 5. there will be 5 cities. Afrika nimara Africa, kuba igihugu kimwe, once it becomes one nation, izaba ifite imijyi 5 ikomeye gusumba iyi. it will have 5 great cities. Umwe uzaba mu majyaruguru ya Afrika, One will be in the northern of Africa, undi uzaba mu majyepfo ya Afrika, another will be in southern of Africa, undi uzaba iburasirazuba bwa Afrika, another will be on western of Africa, undi uzaba iburengerazuba bwa Afrika, another will be eastern of Africa, undi mujyi uzaba hagati rwagati muri Afrika. and the 5th city will be central Africa. Iyi mijyi ko ari 5 So these 5 cities, izaba ikomeye cyane. they'll be very powerful. Ururimi ruzaba rukorwa So the language that ruvugwa will muri be spoken administration in the administration ni urunyakanani, will be the Canaanite, urufitanye isano the one that is related ni Igiswahili. with Swahili. Igiswahili Swahili, mutangire mukigisha abana. Icyongereza, English, Igifaransa French, n'izindi ndimi and other languages. zizavugwa, Yes, they'll be spoken, ariko siziko ruzaba ururimi rwa Afrika. but the main African language, Abantu benshi majority of bazashaka kwiga Igiswahili, people, they will want to learn Swahili. mukige kitaraja ku isoko cyane ngo gihende, So you need to start before it gets expensive, kuko kwiga Igiswahili kizaba kiruhisha. because it will be very hard and when the time comes. Mutangire muhereze abana Tanzania, mubohereze Kenya baje kwiga Igiswahili. So start sending your children to Tanzania, Kenya to learn Swahili. Amashuri yanyu mwige mu Igifaransa n'Ibyongereza, mushiremo n'Igiswahili. So the school system that you have of French and English, you should also start putting in Swahili. Ndababwira iby'Imana ifite ku mugambi wa Afrika. So I'm telling you what God has over Africa today. Ubuhanuzi bwa gatatu, The third prophecy, Afrika izagira igicaniro cyo gusenga no kuramya. Africa shall have an altar of prayer and worship. Igicaniro cyo gusenga no kuramya. An altar of prayer and worship. Iki gicaniro kizaba hagati This altar will be in the midst. n'inkingi y'umuhamya. And the altar as a witness. Hazaba kuramya guhambaye muri Afrika, There will be great worshiping in Africa. ariko cyane cyane muri uyu mudugudu wa 5 wo hagati But mostly in this 5th city in the central, hazabaho kuramya mu buryo butangaje. there will be great worshiping and praising. Hazabaho kurimbuka kw'ibintu byinshi by'umwijima. There will be great distractions of darkness. Amaproje y'umwijima azarimbuka, All the project of darkness will be destroyed. izuba ryo gukiranuka rizaharasa. And the sun of righteousness will shine. Icya 5 kizaba muri Afrika, And icya 4 mbabari, number 4, the 4th prophecy, izagira umutwaro umwe kandi azaba atinya Imana. Africa shall have one leader who fears the Lord. Hazaba perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Afrika. The one president to the first president of the United States of Africa Azaba akijijwe, will be a believer atinya Imana and God-fearing kandi w'umunyabwenge bwinshi. and a very wise. Ikindi azava mu gihugu kivuga Icyongereza And this president will come from an English-speaking country muri Afrika. in Africa. Of course azaba azi Igiswahili. Of course, he needs to be speaking Swahili as well.
tuzagira perezida umukijwe We will have wa mbere perezida wa mbere azaba akijwe the first president of Africa will be a believer. azaba ava mu gihugu kivuga icyongereza He will come from English-speaking countries kandi azaba azi igiswahili. in Africa, and he will speak Swahili. icya gatanu, ubuhanuzi bwa gatanu, Number 5, the 5th prophecy. abantu b'abanyafurika bajyanywe ari abacakara bazagaruka hamwe n'abatuye hanze ari abanyafurika bazaba bazanywe no kubaka iwabo. The sons of Africa, African descendants in diaspora, shall come back to their mother's land and to help a rising Africa. tugiye guhanurira abanyafurika aho bari hose batataniye kugira ngo batangire kwitegura bagaruka iwabo. We are going to prophesy over every African in diaspora to start getting ready to return back home. turategeka inguni enye z'isi, We command every four corner of the world. turahanurira abakobwa n'abahungu ba Afurika aho banyanyagiye ku isi yose ngo nimuze. We prophesy the sons and daughters of Africa wherever you are scattered around the world. Come back. Afurika iragukeneye, Africa needs you. ngwino. Come home. Hallelujah. ubuhanuzi bwa gatandatu Number 6, the 6th prophecy. buravuga ngo igihe kizagera ubwo kwitwa umunyafurika bizaba ari iby'agaciro kandi ibyo kwifuzwa kuko Imana izaba iri kumwe nabo. Time will come when to be called African will be bringing much honor and to be envied because God will be with them. kwitwa umunyafurika bizaba iby'agaciro To be called African will bring much honor, ndetse abantu bazabyifuza. and people will envy it. ibanga ni iki? But the secret ni uko Imana izaba iri kumwe n'abanyafurika. is because God will be among Africans. Imana iravuze ngo God is igihe saying kizagera the time will ubwo come Afurika izatinya Imana byuzuye. when Africa will fear God. abanyafurika All Africans n'abayobozi babo and their leaders, bazatinya. they will be God-fearing people. icyo gihe Imana izazamura Afurika, At that time, God will raise Africa, abantu bifuze kuba abanyafurika, and people will wish to become African, kugira pasiporo y'Afurika. to have or to host African passport. uzaba busa n'ufite ikibuye cya diyama cy'amakara 10 mu kwaha kwawe. Owning African passport will be compared to having 10 diamonds in Carat. carat of diamonds in your pockets. niko bizaba bimeze. It will be compared to that. kubera iki? Why? Imana izaba iri muri Afurika, igitinyiro cyaho gihari, izamure identite y'abanyafurika. God will be in Africa, and His honor will be there, and it will promote and raise the honor of Africans. karindwi, The 5th prophecy, ubuhanuzi bwa karindwi aribwo bwa nyuma. the 5th prophecy of Africa, Afurika izabwiriza Ashuri, igirana ubusabane na Isirayeli kandi ibera isi. Africa will minister to Assyrians, get good relationship with Israel, and be blessing to the nations. wumve, Listen, Ashuri niho ya migezi ibiri Assyria is where the two rivers go muri Edeni, in Eden, Tigre na Efurate. Tigris and Euphrates, naho Pishoni and Pishon yacaga muri Afurika, goes to Africa, ikazungura igihugu cya Havu. and they will surround the country of imigezi ibiri Havilah. yabaga muri Afurika, indi yabaga muri Ashuri. Two rivers were in Africa and the other in Assyria. mu minsi ya nyuma In the later days, hazongera kandi haba ubusabane bwa Afurika na Ashuri, ni ukuvuga ngo Moyen-Orient, ibihugu biriya bihugu byose za Irake, za Irane, biriya bihugu. so in the later days, there will be a good relationship between Africa and the Middle Eastern countries, na Israeli, and also Israel, Ashuri, Assyria, Iraq, Iran, 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 igice cya Turikiya part of Turkey, ndetse na Syria. and the Syria. Tokiyo ya kera yose yitwaga Ashuri. The ancient Turkey, which is Assyria at that time, siko bikomeye. is very powerful. muri Edeni In Eden, yavaga muri izo bice, yavaga Afurika. we will go from Africa to those areas. none ngo Imana igiye gukoresha abanyafurika nibo bazavuga ubutumwa bwa nyuma babwiriza biriya bihugu byinshi birimo Isilamu, ni abanyafurika bazabibwiriza. And now God is using Africa to preach, and they're the one to carry the gospel to those Middle East countries, and most of them are occupied by Muslims. Afurika izabwiriza ibihugu by'abantu. Africa will preach
reach to the Middle East, to the Arabic countries, izagirana ubusabane na Isirayeli and to have a relationship with Israel, kandi izabera isomo. and it will be a blessing to the world. Ngo uwo munsi yazaba inzira ngari iva muri Egiputa ijya ku Ashuri. That day there will be a highway from Egypt to Assyria, Imana izabikorera and God will do this. kandi Afurika izayisha isomo. And Africa will bless the world. Ibi ni ibintu birindwi Imana izakora muri Afurika. These are the 7 things that God will do for Africa.